Hej og velkommen til Far Cry 4. Det her er første episode af det, og der kommer til at rulle en intro nu. Hej og velkommen tilbage efter en kort intro. Ja, vi spiller Far Cry. Nu må vi lige se, hvordan fanden lige finder ud af det her. Ja, nu kan I lige klippe introen til selve spillet. Den har jeg lige så set. Hvis I ikke har set den, så søg på den. Super fed. Kræfter nogen, der bliver voldtaget herinde. Hallo? Må jeg være med? Nå. Hallo? Hallo? Hej? Actually, let's rewind for a bit because I want to make sure that you know exactly what I want. De der kræfter var ikke specielt flinke, den der. Do you know why you Hej. are here? Hej. Fuck, det giver ham bare støv. You're built a path. A terrorist. Han ligner lidt en abe. And I'm a good guy. Det er stadig fucking synd for ham. I don't really want to hurt you. I only want to... Okay, fuck, jeg fik faktisk rimelig back and start shout. So if you'll just tell me I'm who with the your Golden friends Path. are, what is the path and when it's gonna We're happen. friends. What the I fuck, know your man? father. We're here to rescue you. Far? What about Darpan? Jeg skulle da kræfter mig ikke tage med at gå væk. We need For to get you helvede. out of here safely, no matter the cost. Hvad sagde? Darpan would understand. Jeg giver det ikke Now af stay det. close. Du har... Du er en pige. Shit, we know we're here. The door! Quickly! Alarm begynder bare. Fuck, vi er opdaget. Ja, det kan jeg godt høre. Jeg skal kræfte med løbe hurtigt nu, dreng, siger han. Jeg ved sgu ikke, om jeg har lyst til at gå derud. Ej, hvad mener han? Racebil. Og skal køre bil. Fuck mig. Okay, så er det sådan en spasser, der skal køre mig. Så kommer der bare en elefant, der smadrer dem alle sammen. Så der er musik, og der er bare... There's a gun underneath the dashboard. Use it. Fuck, kan man smadre det der? Fuck. Hej. Probably not. Hej. Det er med her nummer. Shoot. Jeg er sgu da ikke der, jeg sgu ikke. Kan du ikke se en ski? Hvad er den henne der? Watch out. Fuck, det er bare det der musik. What? Fuck, det er dumt. Hvad var meningen? Jeg tænkte, nej, hvad sker der? Mig, skal allerede dø. Fuck, han er bare på drugs nu også. Total high. High up in the sky. 'Cause he can fly. If you're hearing this, respond. Ajay Kale, respond, please. Hallo, det Ben. Hello? Thank you. This is Sabal. Where are you? I min I bukser. don't know. Fuck. The driver's dead. Okay, listen to me. Look around. You should be able to see a tower nearby. Hvorfor tager du I en need you kniv, to når du make har en your way for there. I'm stol? on my way to secure it now. Head to the tower. Okay. You can do this, Ajay. Bare skal jeg så langt. Tryk på T for at kaste en sten.
for at knæle. Ja, det fik du. Oi, look around. Så du lige hardcut her. You want to tell King Min this guy is dead? Huh? No. Ike, let's Nej, start looking. I kan ikke se mig. You'll be hiding there. Hej. Fuck, de blinde. Okay, come on out. We won't hurt you. I promise. We just want to talk to you. Come Nå ja. out. It'll be okay. Og vi vil bare tale. This has all been just a terrible misunderstanding. Show yourself and we'll sort it all out. Så kom herover. What was that? Det var din mor, der faldt på jorden. Kigger I? Listen, it does not have to be like this. Så har vi lige våben også. The For longer you hide, the angrier I'll get. Come on and make things easier on yourself. Luk han af. Ja. Der. Har vi... Hvordan har den anden? Are Laura? I think he's dead. Rigtigt. Hvor ham den sidste? Han kommer der. I will show no mercy when I find you. Men det vil jeg. Fuck dig. Hvor du bliver bare liggende lidt. Yes. Næste. Bare. Kom herover. Kom nu. Kæft, hvor er jeg langsom, mand. Fuck, du er langsom. Og fuck. And Pagan will be furious. Who knows what he'll do to us? Fuck, du er blind. Can't be happening. That sound is driving me crazy. Is that friendly? Is that friendly? Ah. Det er du. Skud der. Nå, det der tower. Hej. Ah. Alle mine færne. Nå, det er fint. Næste. Så bliver vi på form. Det bliver fucking badass. Hvem kalder på mig? Hallo? Ja, næste. Kan vi spotte lige ham der? Har vi spottet? Where are you hiding? Har vi spottet? Coward! Og der har vi spottet. Og der er han død. Ham der er død. Og ham der er død. Sådan der, så kørte kraft helvede forløben var. Det er alt for nemt det her. Puha. Fuck, er det henne? Bare så kommet til sådan en fuck-tart by, hvor alle de onde bare... Der er many. Many ass. The fuckert. Hvad siger du? Styr. Jalwa. Ja, det er fint nu. Ej, fuck har de. Don't give up.
He can't stay there forever! Get him! Get him. Get him here! Greb mig. I see the enemy! Take it! Shit. Fuck er det? Masse mere. Sådan der. Lav. Hurtigt. Fuck den her, du har. Show me what you got! Hvad er det der? Hvor er du grim. Hvor er du grim, hvor er du grim. Du ligner nemlig lidt den mand. Dum. Kur. Hur. RJ, my boy, are you busy? You don't mind me calling, do you? Fantastic. What the fuck? Look, no hard feelings about the crab rangoon. I know it's not to everyone's taste. But Fuck, you jeg er god. know, I had the chef executed for his incompetence. Or was it his family we killed? Der er sgu en gøv. Regardless, Kæften er da I can også promise fed. you a better spread. Kan du holde The din last kæft? time I'm kidnapping a fucking TV celebrity chef. Fuck. Jeg vidste ikke, det var et horror-spil, det her. Fuck, jeg er god til kur. Long ass motherfucking way. Okay. Ja, hej. Skal. Ui, shit. Så passer det lige på en gang eller to. Ja, op. Hop. Så er vi oppe. It's an honor to meet you, son of Mohan. Har vi I'm base? amazed you made it all the way here on your own. Og så er de base lige dernede. Ej, fuck, hvor er det dumt. Præcis. Tag med kvinder. Fint. Fuck, det er sindssygt grafik i det her spil. Det er ikke. Ajay, you made it. Nation, Good bla job, bla son bla. of Mohan. Why are you guys helping me? Ja, hvor fuck You're hjælper the du mig, son hva'? of Mohan Ghali. Ja, jeg er søn af Muhagai. But that name carries a Nå, kan jeg godt lige holde jer skifter. especially for Scotland Bar. Are those army guys still looking for me? Fuck! Hvad sker der? Some of David's men managed to trap her. They'll be here any second. We're in for a fight. Waiting for a fight. Let them come. Bring it, I'm ready. Let them come, man. Here they come. What at? Hold your ground. Yep. Fuck er de? Der. Ja, du er. Var det det? Og så kommer de bare. Fuck, han døde grimt. Fuck, der er mange. Bang, bang. Fuck, jeg tror ikke, der er ham der. Avalanche! Take cover! Og ty det med. Ja, det er fint, du gør. Har jeg ikke flere skud? Avalanche! Fuck. Jeg skal overleve det her. Det kan jeg godt fortælle dig. Altså,
Han er jo fucking heldig, selvfølgelig overlever han selvfølgelig for det spil. Men fuck, han er da heldig først ud for et bilulykke, og så bagefter kommer der sådan en smelteline, og han er bare helt shatter på en gang. Han er der bare det game i det her spil, var. Hej med dig. Tough man to kill, brother. Ja. That's a good thing, right? Jo, for helvede. Det er skide godt. Op og stå med dig, hva'? Luk. Gennemført. Eller prologue, står måske nærmere. Nå. Skjul lidt ved at integrere dem, så du kan flytte dem. Yes. Paul Harmon. Fucking dumt navn. Nå, det var så... Ja, hvad var det? Første mission? Første tutorial på spillet? Eller, nej, tutorial. Det var det ikke. Nej, det var det jo ikke. Det var øvelsen. How did you know to find me? You saw Bacon's chopper nearby. Hvad sagde man? Jeg så Bacon. And I wanted to know why. Lucky for you, we were in the area when we got Garpan's text. You were in the area. Well, we're here. Yeah, Welcome to Banapur, tak. home of the Golden Path. Ja. Med på taget. Who's this? We're stopping. Oh, hey He lady. didn't make it. This is You wanna work out? Mohan's son. Let me understand. Darpan's dead. Yeah. And you brought me this. I'm not involved in whatever this is. I'm just looking for Lakshmana. We're in the middle of a fucking war. Yep. We don't have time for tourists. Jeg er ikke turist. Jeg er bare What was I supposed terrorist. to do? Just leave him there? No? I'm sorry, brother. Yeah. Amita's a little touchy. I'll talk to her. As for Fucking Lakshmana, nice ass. it sounds like it could be a temple or On shrine. straight on the But hay. if that's the case, it's in the north. Right on north the is hay. enemy territory, and we can't get you Jeg har there fået det. yet. Kratfisk måske. Go and clear your head. Fucking fed abe. Come find me when you're ready. Jo, så bare så og spiller fucking her. Nå, men jeg tror det her det passer meget godt med første episode of that here game. Upsi. Nu stjæl frugt. Nå, men det passer meget godt med... Fuck, det er så flot. Fucking god pik det her. Kan man komme helt derop? Oj. My husband loves to sew. Ja, hold kæft. He used to make clothes for the whole family. Now he makes uniforms Nå. for the Golden Path. Det var første episode af Far Cry 4. Håber I nåede at så den med. Så, yeah. Signing up. So in the next episode. Shag mig. Hej.